He kaupapa hō hai āwhina i a tātou tamariki ki te pena pūtea. Ko Pēke Kā, te putanga reo Māori o te kaupapa banker. He kaupapa e tino angitu ana i roto i ngā kura auraki o te motu. Hei tā te pūrongo a rapaera tāwhai i tino hia te tāhuhu rangapū o banker, kia whakatūria e ia he putanga reo Māori o te kaupapa nei. Arā kia whai wāhi ai ngā tamariki kura kaupapa Māori ki ona hua. Mai ki tēnei pātaka mā tauranga o Pēke Kā. He kaupapa nā te Māori mō te Māori. It's pretty exciting, also really terrifying same time. But we've now got over 500 learners on board. Our early response is good, but we know we've got a long way to go. Kua hōrapa ke te kaupapa banker ki ngā kura o te motu, he whakaako i ngā tauira ki te wāriu o te pūtea, ngā tāke, te hoko whare, te huamoni, te pena pūtea anō hoki. He wai ka whakaaroa ki te uri o Ngaitahu me ngā tika hungunu ki te Wairarapa, kāre te hunga Māori i te whai hua, no reira i poea ki te kaupapa o Pēke Kā. Ka rawe, kua oti i a koe au mahi a kāinga, a nei tō mone, kau e tere whakapai. I think that these tauira face the same challenges as all students in New Zealand, that we don't necessarily get a financial education from anyone in particular. So by being able to put Pēke Kā into kura and encourage that kōrero around money, and we create that safe conversation, that's the perfect starting point for anyone on their financial journey. Kia ora! Hoko nā te taimea, he matatopa rānei, he poe rānei, he papawhiu rānei. No te whakarewatanga o Pēke Kā, kua kitea e whai hua ana te kaupapa. We've been able to work with a few pilot kura over the last year and learn from them, with them, collaborate with them and understand how the platform can change and evolve to serve our Māori learners. Ka mutu ko te painga ki atu mōna, nā Pēke Kā kua whanakea ke ona mōhioranga ki tōna taha Māori. So I'm Māori, obviously. I haven't had a strong connection with my dad's side of the family growing up, but over the last sort of 10 years I've been slowly reconnecting as I felt comfortable and sort of brave enough to do that. Ea ki ana ia I ngā kura o te motu kia whai wāhi atu, ka mutu he kore utu. Rapaara tā whai te karere.